Briain. Cos is David so? Colm Mac Gearailt sandom, so Corcaghine me here on Mangan. Gwylia, gwmwn i asgel, tus y Briain mig drwna fi chi gymryd gyda Sydney Supremes? Yeah, fi slår for pisa. Fi sama. Agus, ta gwylad le David? Ta, yeah. I Geart, so chod nor fi se chearw flin scoil. Fi a grŵp o dramaíochta sa dagen Beehive Theatre Company. As hon der sechas ynad der drama voor idir an scoil as iad hain. So an chiad drama riamh a fi gom na Dracula le Bram Stoker. So be mi se Van Helsing, so vi arm fiasóga as nor vi sédiog. So vi se ni hen ceannas de se vi gom riamh ach bené ma chiad tahi astóachta. Oh, agus hi, is mi se Briain. Oh, sorry, Mom, Briain, Mom. Bernie, des castellat. Agus mór an feciad go Rosnarún sa haint. Nor vís ní sóige vi sa feir ar gcónaí riamh. Inis nach le tamil nos tisgros gaffa le chud Bhriain ach nor noch an audition as nor noch vi arm taide de heis egen eile an so chusa harnasis diachas ar a season fada vi me a season fhéin. Cos moet in lad ag borg. Alright lads, moet je berg an plafoel? We date ar agúil, agus a lad sein? An cá bhaimste? Yeah, bim ag mar cadis. Fwy láthar ham a mun stadéir a mi dionf ma rachtas dochtúachta, so ní bhíon mór an breise go mar am sír gom so bhíon a léh a rith nó a dionf eisteach sin soch an tíród cumíon dionf fwy láthar. Bernie, ham se crack áte fót. As ní an éanod a chorc a méid tá atra na mail. As go sin, a chuil? Howdy. Evan! Come so good lad, eh? Ha mi dionf ma rachtas dochtúachta muine star na héirin sa bhanscoil treis neasplachas fuinteach. Ach stoch bim muine leis hosa gláise tínóide fwy láthar. So nor chiad níos a ceartú na hastíí ar fad aimsir mi a brán dúirslim hain cach mar daigen go homlan defriúil íon of gur tamlín so háin sad an audition as vi tálim gur ránaíoch méid an fársa. Hi taig, amatóireacht jab is bhein buocht a bhí fáir ma CV. Agus venture buich hítsa dan níiste le fer a léfa fápéid. Tá mar rón fórneam. Chor hin gealdit gwylym gwmacaig seo. Alright. Vi tálim gur Aithne gom Maureen Butler rimré ón gláiste, so dhéon se sin rudí níos éascadum nor a háin de chiad lá riamh. Vi Aithne gom Sean Vistéal ó tuisgur ó chorcaíine siúd leis ach ní bheithna rómhór go marín ach fi haine an aslam nor háine so dhéon se sin rudí éasca maidum. Galwet. Amy fan. Caird. An slí goréchas ná gur lad dasa. Ní an tíos riomh leis a ráis nach féidir cean cíanach ar chuilínóg. Le Briain is lad maithe ha se tóca go maithe cheann ar dá ghólainige ach just ní higann daoine haar teamplayer an mion tíl haige. So ní dón gur dro lead é, just gur nachhfuil an mion cheanige le daoine eile ó héh cad gur mai leis. We gaan begaan in Kauro ditje. Na geen de go tussen bro láidir. Beidir nach ní na héanúd mar bhí dinta siúd ach a deir é nó rud a chéim se faoi ceart ar Briain ná gur lead deasa gur lead cliste agus just gur nachhfuil mór an chorasta. So chís an dearn go se nás me hain. Fáin Briain a hain níos mó se blóir ná me hain. Now nadidir sin tuisc nachhfuil se chomá a rithó daoine eile nó nachhfuil se chomá cheilt cadthá siúlaige ach bheith difriochtaí éigeige ó héh nó rudaí gur mai leis as an hrá bhíonna aige do daoine difriúla. Ní bhain gdíoch mar ach fós tuis gur lead é go dóm goil túm bhaige ar faoi hain goil sé muíach chas a hain goil cosúlachtaí sa slí sin go le chéile.